Britanski istoričar Avr Manhattan je objavio da je Jugoslavija kao država 1968. godine napravila tajni dogovor sa Vatikanom da se uloga katoličke crkve u genocidu protiv Srba u Jugoslaviji i uopšte taj period kad je Vatikan u pitanju, da se povodom 1941. do 1945. Vatikan ne pominje. A recimo, da li to narod kod nas zna? Da li neko sa takvim činjenicama ide, ne znam, u javnost, na, ne znam, javne tribine i tako dalje? Toga nigde nema. Da, to se prečutkuje. Šta je tu zanimljivo kad se setimo kralja Aleksandra? On je u stvari ono što su, recimo, slovenofili zamerali Rusima, a kralj Aleksandar je na kraju kao kadet i bio proizvod i tog duha. Jeste on bio vezan za carsku porodicu, jeste primio bele, jeste omogućio se ovde u Vršcu organizuje Ruska zagranična crkva. To je bio i razlog zašto je Kominterna prema njemu uvek imala oštar stav kao najvećem neprijatelju. Ali ono što, recimo, slovenofili zameraju toj klasi koja je na kraju proizvela Februar, jeste da oni u svojoj kući sa svojom decom pričaju na francuskom jeziku. Znači, oni uopšte nisu poznavali svoj narod. Zato su mogli da uđu u tu avanturu februarske revolucije. Za razliku od njih, boljševici svakakvi su bili. Na kraju kraja oni su iznedrili Staljina, koji je sve ono što su boljševici destruktivno radili na ruskom nacionalnom interesu, vratio i sprečio te procese. Oni su ipak bili u komunikaciji sa jednim delom naroda i znali su šta da urade u tom smislu. I bili su u jednom trenutku prepoznati baš to kao ljudi koji brane interes tih masa narodnih i seljačkih ruskih u odnosu na one koji dolaze da pomognu one koji su sa njima razgovarali na francuskom jeziku. Dakle, za razliku od ovog malog broja, kao što je bio Vrangel i ostalo, koji su, hvala Bogu, i najviše i došli u Srbiju, jer ovi drugi su, čim su je puklo celo to njihovo zamešateljstvo, otišli u Berlin, u London, zato što su imali ogromne pare, zato što je to bila prebogata emigracija, za razliku od ovih koji su se poslednji borili za cara i sa Krima dolazili ovde sa Vrangelom, koji su bili u vrlo oskudnim uslovima, jer su bili pravi monarhisti i spremni da se bore do kraja. To je sad sve ono šta je značajno za nas, jer je loš uticaj na Karađorđevića išao iz onoga što je bilo loše i u Rusiji, sa tom pričom o mondenizmu, o razgovaranju na francuskom, o tome da deca ne uče deca iz dinastije ne uče svoj narod, kako izgleda da se prekida ta veza između naroda i njegove političke klase. To je sve dovelo do toga da se njima ta ideja zapadne destrukcije uvukla u same vrhove ruske države kad je bila carska, a onda je kroz, na neki način, ludilo tog boljševičkog ideje Trockog, koji u suštini nije ni bio član boljševičke partije, nego bunda u početku. Ali on svojom genijalnošću pravio tu crvenu armiju, međutim, njegova ideja je bila da Rusija bude samo sirovinska baza za svetsku revoluciju. A to znači potrošit ćemo sve, i vaše porodice, i vaše društvene odnose, i vaše, kao onaj iz one serije koje su Rusi dobro radili o Trockom, kada njemu u sred stepe u snegu nestane gorivo za oklopni voz, i snimi groblje i dođe i počne da seče krstove drvene da bi ih ubacivo, da to loži. Naiđe sahrana, ljudi se suprotstave, on ih sve pobiju. Znači, tako je on doživljavao celu Rusiju. Tako je. Ali inače, čak i nakon što je Staljin izbacio Trockog iz Sovjetskog saveza, oni su još uvek, mislim, do 1935. ili 6. godine Oktobarsku revoluciju zvali prvim danom svetske revolucije. Da. To je zvanično bilo u opticaju. Ali od tih, kako kažem, imenovanja, označavanja, oni imaju jako dubok, imaju dublji smisao, značaj bolje rečeno, i imaju posledice. Simbolika je u politici vrlo bitna. Pa to. Ona oblikuje svest. Tako je. Nego, hoću kažem ovo, vezano za našu, recimo, današnju situaciju. Imamo danas, ajde kažemo, konačno je Srbija sišla sa jugoslovenskog puta. Srbi sišli. Sišli sticajem radnih okolnosti. Da je bilo... Malo su nas šutirali više nego što smo sami silazili. Da. Gurnuli nas u jarak i sad smo preko tog jarka došli do nekog svog puta. Međutim, meni se čini da neke stvari i na tom putu, mi mislimo da će, evo sad, taj put sve će rešavati za nas. Mi možemo da se ponašamo i ovako i onako, da se i prema ovome i prema onome odnosimo, ne znam, na bilo koji način, ali to nije, taj automatizam u to nije ugrađen, on ne postoji, to nije ni jednom narodu ni dato, ni garantovano. Recimo, primjer samo. Evo, mi imamo sad problem, kako kažem, Srba koji su konvertirali u islam. Pa
katolici. I evo, recimo, u Bošnjaci tvrde da su oni taj autohtoni narod i da nisu Srbi. Oni nisu kao Srbi, oni su Bošnjani ili dobri Bošnjani i tako, Bosanci. Mi kažemo, ne, mi nismo to što mislite vi i time im prepuštamo na neki način te istorijske srpske zemlje. Oni polako baštine, uzeli su ljiljane na svoj grb i tako dalje. I sad recimo imamo situaciju da, na primjer, evo koliko godina, dobro, Republika Srpska se bavi preživljavanjem, ali mogla je recimo Srbija da pošalje, ne znam, 2-3 mlada naučnika u ovaj glavni carigradski arhiv gde se čuva građa o njihovoj vladavini ovde. Ajde vidimo recimo kako su Turci, dok su oni vladali, kako su nazivali one koji su sada muslimani, Bošnjaci, kako su ih oni zvali? Prema studiji jednoj Milorada Ekmečića, oni su sami za sebe nekih 8 ili 9 naziva različitih promenili u zadnjih 100 godina. Čak su se zvali i Turcima. A sad se ljute ako neko kaže da su Poturice ili ne znam nija. Kako su ih Turci zvali? Kako su ih zvali kad su došli? Kako su ih zvali 100 godina potom, pa 100 potom, pa još 100 potom? Kako su ih oni zvali? Ajde vidimo, znamo li mi to? Je li neko to istražio? Ja nisam video da je recimo neko citirao konkretna dokumenta, a Turci su pravili popise stanovništva svoje i tako dalje. Kako su, znači, ove današnje naše muslimane, takozvane Bošnjake ili Bošnjake bez takozvane, kako su ih Turci zvali? Jesu li ih smatrali Srbima? Kojim su jezikom ti muslimani govorili? Po turskim zvaničnim dokumentima. Koji je to jezik bio? Mi znamo da je srpski bio jedan od zvaničnih jezika na Porti. Ali mi ne znamo kako je to bilo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Mi to ne znamo. Evo, ja malo sam se onako, nisam istoričar po obrazovanju, ali sam se bavio tim stvarima i ne mogu da kažem da znam kako su recimo to Turci tretirali. Ili recimo, mi to također, nas tu nema. Evo, na primjer, kažu, ne znam ni ja, Crna legija Jure Francetića je tamo onaj zbeg srpski koji je išao prema Drini, masakrirala i sad je tamo na brodu na Drini napravljene one izvanredne skulpture i tako dalje i naši političari svake godine ritualno govore o zločinu Crne legije i tako dalje. Ali niko neće da objavi nacionalni sastav Crne legije, komandovao Jure Francetić. Ali ko su bili? Po svemu sudeći su ogromna većina bili lokalni muslimani. Ali niko neće recimo da uspostavi, bez naravno uspostavljanja prenošenja krivice sa očeva na sinove, na primjer, da utvrdi, a koje su to muslimanske porodice imale svoje ubice tog srpskog zbega, radi se o velikom zločinu, i potomci tih porodica, gde su danas u političkom sistemu i u sistemu vlasti Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Mi te stvari ne znamo i naši političari tamo pričaju neke opšta mesta, opšte fraze i tako dalje. Pričaju, ne znam, i onoj Garavici tamo kod Bihaća. Niko neće ozbiljno da istraži i da kaže da smo mi bili većina stanovništva u Bihaćkom srezu pre 1941. pre genocida koji je na nama napravio i pre dokosurivanja našeg naroda u ovom poslednjem vratu. Niko neće se time bavi i pričamo tako, kukamo nad svojom sudbinom, ali ja hoću tebe pitam, kako je to moguće, šta je problem kod nas u identitetu, u, daj kažemo, političkoj organizaciji naroda? Zašto smo mi bili baš tolika i takva žrtva i sad kad se pogleda samo po ovim komemoracijama koje se tokom godine prave? Nas ubijali, klali, pa da smo mi tako baš bespomoćni, nismo bili malobrojni, naprotiv. I nisu bili bez ratničke tradicije. I bez oružja nismo bili, ali svaka kuća ima. Da li je naš narod razoružala prva Jugoslavija? Naš narod je razoružala politička klasa koja nije bila dorasla svemu. Imali smo u jednom trenutku izuzetne ljude koji su pomogli da se na najbolji način uradi ono što je bila pogrešna duhovna priča. Znači, to što je uradio Mihajlo Pupin da se preko Woodrowa Wilsona formira ta Jugoslavija, to što su radili svi naši naučnici, svi veliki ljudi srpskog naroda, tada su to bili ljudi pozitivne selekcije, znači najbolji od nas. Ali smo u duhu, u svesti imali pogrešnu matricu gde smo razmišljali iz ugla
evropskih prestonica, a ne iz ugla onoga što nam je govorila, recimo, ruska država, dok je bila ruska država, dok nije prešla u nešto drugo. Tako da, ta vrsta gordosti koju smo radili, pomislići da mi treba da budemo neki novi, naši političari budu novi Garibaldi, novi Bismarck, neko ko će na taj način ujedinjavati. Srbija, Pijemont. Tako je, da će ujedinjavati na taj način, je značilo da ćemo mi zagrliti nekoga ko će prirodno, po svim pravilima, biti protiv nas. U jednoj od emisija baš je bio Goran Šarić prisutan i rekao je nešto zanimljivo, pošto izgleda iz tog hrvatskog ugla. Kaže, između dva rata, kralj Aleksandar i srpski faktor ulaže ogromne pare u Zagreb, koji je bio od uvek antisrpski i mrzilački. Jedna selendra kakav je Zagreb bio, ima i ono čuveno pismo Ive Andrića o Zagrebu, koje nije smelo da se objavljuje, da ih je on ojadio kakvi su to primitivci. Jedna selendra kakav je bio Zagreb u Kraljevini Jugoslaviji je sa nekih 80.000 stanovnika narasla do 300.000 stanovnika. Onda gde je bila pijaca gde su se goveda prodavali, tu se formira trg koji je u vreme Kraljevine Jugoslavije napravljen. Dakle, i on postavlja pitanje zašto srpska elita, zajedno sa kraljem Aleksandrom, koga je Zagreb obožavao, imamo mi sad jednog velikodostojnika koji obožava Zagreb, što bi bilo sramota posle svega što se desilo, ajde da ne ulazimo u to. Znači, kralj Aleksandar je obožavao Zagreb i Zagreb i njega obožavao. Način kako su dočekali cvećem nemačke tenkove, tako su par godina pre toga dočekivali kralja Aleksandra. Ali su mrzeli sve što je srpsko i doživljavali da je pravoslavlje i da je srpstvo problem. Za razliku od toga, Dalmacija i Split potpuno orijentisani nama, mentalitetski bliži, iskreno jugoslovenski orijentisani. Da smo ulagali u Split, mi bi imali sasvim drugu priču. Pa da, ali Jugoslavija je ubila pokret Srba katolika i u Dubrovniku i u Dalmaciji. Na čelu, znači pred Prvi svjetski rat, znači postojala je stranka Srba katolika, na njenom čelu je bio čovjek koji se zvao Anton Puljezi. Ne znam se šta je srpskije u smislu klasično srpskije, da li ime, da li prezime. Ali čovjek je bio politički Srbin i on se opredelio za našu stranu. On se opredelio da bude Srbin. Sa Jugoslavijom to je apsolutno ubijeno, onemogućeno prosto. Ljudi su potpuno, taj pokret je marginalizovan, skrenut na drugu stranu, ceo proces je skrenut na drugu stranu. I pritom se to događa u situaciji kad, recimo, 1906. godine ne samo da Beč počinje pravi plan, napravio zapravo plan za okupaciju Srbije i Bosne i Hercegovine, nego 2 godine kasnije, kad počinje aneksiona kriza, Hrvatska čista stranka prava pravi svoj politički program koji je zapravo program ustaškog pokreta. Znači, pravi program ustaškog pokreta. I mi, uprkos tome, mi se opredeljujemo, ajde kažemo, vadimo se na Radića i njegovu seljačku stranku, a zanemarujemo ono što se posle ulilo u ustašluk. 1936. godine kardinal Stepinac Hrvatsku, kako zove to, Hrvatska katolička akcija, pretvara u čistu katoličku akciju i tu se utapaju ova križarska bratstva i svi zajedno se utapaju u ustaški pokret. I to sve prolazi pored naših vlasti, pored naših političara, kao da se ništa ne događa. Bili smo trojedini narod s njima do kraja prve Jugoslavije, pa smo onda postali bratstvo i jedinstvo s njima u Titovoj Jugoslaviji i sve što je bilo na toj strani, osim čistih pravoslavnih Srba, od nas sve je otišlo njima, pripalo njima i ušlo u ovu manipulativnu masu koja na kraju ni sama više ne zna. Zato imamo situaciju da su deca komunisti, pa i sami komunisti postali antikomunisti, pa postali zapadnjaci, globalisti. A isti odnos na svom narodu imaju kao i vreme kad su bili. Jer oni su bili internacionala i dok su bili komunisti, sad su samo ova zapadno kontrolisana globalistička internacionala. Potpuno logičan proces i upravo zbog ovoga bi imalo smisla ono o čemu govori Furso. Ozbiljno to ima smisla. Napraviti ozbiljan program, kako on kaže, reprodukcije u proširenom razmeru srpskosti srpske nacije.